misericordioso. E lá nós todos começar a celebração aqui, nós todos em missa avisando Jesus me dá confia de amor. Nós todos? Jesus me dá confia de amor. Me amas, Jesus me dá confia de amor. 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 Jesus misericordioso aqui, Jesus aqui está presente em meio de nós. Maneira a nossa letra do Evangelho, o mais que apóstolo, discípulo de Jesus, estava cerrado em casa, Jesus o misericórdia de 30, junto com nada, da verdade humana. E da cena da sua soledade de nos missa, ora nos abre nosso coração, sobre Jesus de 30, vini cerca de nós. E a promessa ação de misericórdia, a parte que promete Jesus a falecer, ora na cruz, na misa de Deus, quando nada estava passando aqui na casa, a nossa letra do Evangelho aqui, um ato assim bonita. O apóstolo estava tendo medo, não vai divulgar, não vai esconder para o motivo de não fé, para o motivo não. Não esconder a palavra de Deus para pensar. Jesus está para meio de nada. Jesus não vem querer. Pero ela se somente igual nada para muito nada. Jesus está se conhecendo para muito conosco, democratas, botar. Jesus tem para mim, cerca a você de cercania de sua misericórdia. É importante que nos caia na conta que dá no mar. Ora, Jesus está pedindo, meio de sua apóstola, e por reprochar. É por isso na pungamos na queda, ora na tava da acusami, ora na tava da sucumini, ora na tava da cercemi. Tindimos na qualidade presbia, tindimos na tua baila gami, tindimos na tava da seguir na distância, tindimos na tua cor vai e bisa, me não vamos ser homem. Jesus está tremendo, ele também não tem solo palavra e não me rende na falha. Descende Jesus misericordioso. Descende Jesus com a estima. Descende Jesus com a pensar, Jesus me dá confia de bom. Descende Jesus quando dá no momento todo, no momento vai, está disposto a perdonar, que grande amor que tem estimação para nós. E nós precisamos cair todo dia na conta e valorar o grande amor aqui. Passou agora que a apóstola não estava dentro desse cenáculo, caminha não estava junto, não vai esconder, o pecado de nossa vida não estava esconder, não está cerrando a porta da luz, não está cerrando as portas do ambiente, do espírito. O problema, a preocupação, a vergonha, a rábia, o egoísmo, a palavra de Deus não está pensando. Uma série porta, outra série porta, até a nossa na mesa, a série porta. Na mesa será na rua e dentro, caminhando da onde eu vou pegar, nós estamos na raça. Será viver de problema, será viver de ancha, será viver de envidia, será viver de preocupação, será viver de falta de conhecimento, de falta de fé, será viver de falta de acolhimento generoso para o humano. Pero o texto de Ávila mostra, não obstante a porta na etapa será, é amor misericordioso de Jesus, está aqui para todos nós, porque será a porta na é, para poder personalmente ser amor e ser ame, basta me dizer, Jesus, me dá conta. E hora de chegar, agora me dizer, Jesus, e hora de 30, agora me dizer, Jesus habita 30 mil que era junto com em sua palavra que Davi sabe, orei, paz seja. É paz quando nós estamos buscando em nosso Pai. É paz quando tem um profundo de amo, seu ser e você me dá anterar, para que eu tome controle de tudo o que
da molestiami, da apartami, da donarmi duda, da donarmi problema, da donarmi tristeza. En paz te porta para Jesús compenetrar de tu corazón y de mi corazón. San Tomás no daba la fe. Y ese es un gran problema con nuestra experiencia hoy en día en nuestra comunidad. Viene algo que mira para la quiere. Y San Tomás ha tomado 8 días de cuestionar lo que el apóstol en su humana a veces no sabía Jesús, no sabía Pablo, no sabía su herida nada. Y ahora no sabía su herida nada, manera palabra de Dios tapisa, nada alegrar, nada era contento. Ahora me mira herida de Jesús y de cruz, y me será alegrar para sobrar cada una herida ahí, tapa su motivo. Cada una en su lanza, tapa su motivo. Y él acá de victoria salvación, donde ve cruz, y de 3 días resucitar, así nada, Jesucristo resucitado, así nos turcomiza, Jesucristo resucitado. 8 días, Tomás a tomar y cuestionar lo que el apóstol daba a testificar, lo que nada viva. Yo vivía en nuestro mundo, en nuestra vida, no está cuestionar la presencia de Dios, no está cuestionar para nosotros también el puente. No está cuestionando Jesús, você ainda tem problema. Que dia eu vou apresentar? Que dia eu vou me ajudar? É palavra nada na vida de humana de pedir a ainda. Jesus me dá confia em vós. Não está mandando nada em seu tempo. Está nos comprometendo aí com. É palavra nada nós também sabemos ainda. Jesus me dá confia em vós. Camarada Deus, Jesus, sua misericórdia, seu tempo. Y ese nos me cae la cuenta, que nos no me pone agenda para Jesús, pero la Jesús pone agenda para nosotros. Entonces cumple que agenda de misericordia, cumple que agenda de amor, cumple que agenda de quiere de Jesús, de tus circunstancias, bom y también mal. Tomás avisa, si no mire herida en la fe, si mi no hinca mi manda en su costilla, mi nota quiere. ¿Cuánto piano su más de me actitud? Si él no donamos solución, ahora aquí, mi nota quiere. Y quizás no también explícitamente con palabra, pero sí con actuación. Y en confesión es justo verbal. Ahora después de 8 días, 4 horas antes de entrar a la reza, van a sostener otro para alabar a Dios. Pasó la mira al Señor, anda contento. Tomás también está presente. Y un día más, el gran acto, donde nada pastor Jesús, para 30 llega cerca de vos. Para 30 llega de la situación. Antes de llegar, ahora Tomás te. Antes de decir Tomás, a la cerca y mi hermana de pobres. A la cerca y capomán de mi costilla. Para vos sentir cuánto más sufre, amor. Vamos falta de fe. Vamos falta de conversión. O 3 años bacana conmigo. Que te ido a un comprometer. Comigo estará conmigo. A mi lanta aberta. Comigo estará sufrir para mostrar su picada. Para nos picar. Y por gloriosamente. Como el Dios Todopoderoso. Con inmorto. Con poder. Amén. Y Tomás la junta su mano. Tomamos la vida con gracia, ahora por llega y toca Jesús. Ahora por pastor, mi persona a cualquier ministro extraordinario, donado en culpa de cruz en Cristo, y no toca por él. Nos te realizar mi gracia es ella. Nos te realizar mi profundidad es ella. No te comprende qué gran acto de misericordia cada me tomé con él. Jesús, una copia de Dios. Jesús, una obra. Jesús misericordioso.
toma control de mi vida. Jesús misericordioso, devómita con verità pone tu vida. E siente pensante, pues Tomás cae en la cuenta. ¿Y qué que la repetir? ¿Y que la piensa? Mi Señor y mi Dios. Lo que nos da esta misa durante ese derecho. Y dice, aquí nos da misa, mi Señor y mi Dios. Un acto de reverencia, un acto de conversión, un acto de aceptación. Amo a mi Señor, amo a mi Dios, amo a tu constante, amo a mi vida, amo a mi amor, amo a tu cosme Dios, amo a mi misericordia, y desde ahora que te pago mi vida, y desde ahora que te pago mi entrega tu voz, pasó la vida copia de Jesús misericordioso. Amablemente, hermano, durante el fiesta espiritual. Me quiero recomendar tu hermana, especialmente me quiero en primer lugar a la lectura de boda de Misa Aquí, Jesús misericordioso. Para nos, padresa de rosario de divino misericordia. Manera de dar para nosotros pastor durante pasado. Da un rosario sumamente poderoso. Un rosario por una huevonesa querendo humana. Satanás está saliendo da careta. Amén. É verdade, Marula? Não é verdade, tio Ali? Agora vou comer rosario aqui com um rosario largo. Pero um rosario mais da vista de holandês. Kort, maar krachtig. Verdade? Kort. Como rosario aquí, y si vos no podés acontecer, bicho viaja tesoro, madura del Señor. Entonces, el poder de rosario aquí, hermana, y con ganas de nos comunicar. Para gente no caer en cuenta, pues nos necesita más, llega cerca de Dios y pedir perdón a nosotros que no nos está así. Pasó a manera Jesús avisa San Tomás. Pasó a mirar otra vez. Pero ahora, que avisaba, no sea incrédulo más. ¿Quiere avisar San Tomás? No sea incrédulo más, pero quiere, viva y quiere, actúa y quiere. Pasó a obedecer a Jesús, rapidito. Pasó a James no advertencia. Jesús verdaderamente de misericordioso. Jesús también ya dijo, Jesús está cada parte. Ahora me llega a ser Jesús, cuando llega a San Faustino en la misa, tú pecador, tú llegas a ser Jesús. También sin misericordia de Dios. Pero nos molesta mirar sin vergüenza. De sentido, ahora me llega mi año por don. Me dice, si tú, si quieres, si picar, es mesmo picar. Misericórdia de Jesús te pide conversión, cambio. Lo que vas a hacer hoy trata de no ser más. Mira mi hijo, cualquiera. Cada día de nuevo crecer de misericordia, crecer de amor, crecer de amor. Y pasar en libertad, un día de nuevo. Jesús por la vida. Ave, hermana fraterna, la que nos curva un día y sabe Jesús y la copia. Ese es un mamá Jesús y la copia. Dice duro, Jesús y la copia. Jesús y la copia. Que gracia de Jesús misericordioso, haber echado mi imagen de misericordia, la vamos a celebrar grandemente, donando a Jesús misericordioso. Un fuerte aplauso, hermano.